Ось такая карысць гэтай цікавай гародніны. Прывітанне, сябры! Я вас сёння вырашыла пачытаць пра гародніну розную. Давайте разам. Вось, напрыклад, ведаеце, якая гародніна першай была вырашчана у космосе? Ах, кто тут рассказывая про космос без мяне? Прывітанне, Тёмачка. И тебе привитание, и сябрам нашим так само. І я тут пытаюся, якая гародніна першай пабывала у космосе. Пакуль не говори, я хочу сам отказать на твое пытание. Добра, чакаю твой варыянт. І вы, сябры, таксама падумайце. Ну, я, вядома, могу помыляться, але откажу, что это бульба. Так, Тёмачка, ты малайчына. А ці ведаеш ты, якога колеру спачатку была морква? Ой, она іншого кольору була. Сядай побач, будем разом цікавосткі читаць. Ну, давай. Як табе морква фіялетового колеру? Нічого собі. А побач з ёю і белая морква. Так. Читаем. Спочатку дикая морква была фиолетовой, но вот белой, а оранжевая з'явилася з дапамогай навукі, яе вынайшлі голландцы у 16 стагоддзі. Так, а яшчэ трэба сказаць, што людзі, якія займаюцца новымі відамі раслін, называюцца селекцыянерамі. Селекцыянеры. Складанае слово. Трэба запомніць. Ой, бачу смешны факт. А і што ж там такого А смешнага? ты чула калі-небудзь, што з бульбы варылі варэнне? Не, не чула. Яна, а дарэчы, калі ў цябе дзень народзінаў? Тут просто пішуць, што раней бульба была настолькі рэдкім прадуктам, што яе нават на дзень нараджэння маглі падарыць. О, добра, што мы жывем не ў тыя гады, а то я ведаю цябе. Ты падарыў бы мне замест букетика кветак іншы букетик. Букетик бульбачкі. Гэта правда. Можна было б яе зварыць і пагуляць у гарачую бульбу. Ты пра гульні загаварыў. Прапаную пагуляць у ядомае, неядомае. А давай! Сябры, памятаеце правілы? Усё вельмі проста. Калі гаворыш слово, якое абазначае прадмет, які можна з'есці, трэба лавіць мячык. А калі неядомае, трэба мячык прапусціць. І вельмі важна хутка-хутка гэта рабіць. А мы будем катить мяч один одному. Так, я пачынаю. Цукерка. Гэта смачненька. А табе фасоля. А гэтую гародніну часта дадаюць у суп. Так, цыбуля. Тёма, а чаму ты мячык прапусціў? Просто я цибулю не люблю. Яна такая несмачная. Каб ты сёння раней прыйшоў, дык абавязкова пачуў, што цыбулька і капуста хваробу не ўпусцяць. Не ведаў гэтага. Ой, Тёма, а дзе мячык? Ну, я хутка, я зараз прынясу. Так, ёсць у мяне ідэя, як Тёму заставіць з'есці цыбулю. Зараз толькі паведамленне адпраўлю феечцы. Усё, гатова. Ой, Тёма, што ты там несеш? Глядзі. Ого, мы толькі пра цыбулю казалі, а яна тут, як тут. Феечка пастаралася. А тут яшчэ цыдулка. Так, читаем. Самая смачная цыбуля для таго, хто яе знайшоў. Глупствы. Як гэта цыбуля можа быць самай смачнай? А ты яе паспытай. Думаеш, яна нейкая асабістая? Ну, зараз праверыш. Не, я цыбулю есці не буду. Сама яе спрабуй. Тёмачка, тут же написано, што цыбуля гэтая для таго, хто яе знайшоў. А знайшоў яе ты. Так што давай, не хвалюйся.
Во причепилася, ну добре, тільки одвернися. Ну, хай ласка. Ну як? Ого! Ну, як? Ну, якая смакота! Серйозно? Тобі сподобалася цибуля? Ага, ну правильно написано, что она самая-самая смачная. Давай і я поспробую. Добрий вечір, сябри мої. Ой, привітання, феєчка, ви, як завжди, з'являєтеся нечакано. Добрий вечір. Який дивний пах, бицем цибуля. Так, усе правильно. Сьома знайшов саму смачну цибулю. Так, самую. Дякую вам за допомогу, феєчка. Будь здоровий. Ну і як тобі, Тьомочка, сподобалася? Ой, вельми. І не подалася я на тобі горка і Ой, несмачна? зовсім не подалася. Вона така смачна, така, ну як цукерка. Угу. Здається, знов хитрики почалися, Тьома. Ти не їв цибулю, Ну, чому ти не їв? а коли по правді? Не ел, ну выгляд только зробив, бо не хочу. А я так причепилася. Я тобі хотіла нагадати, що цибуля корисна і їсти її усім необхідно. Гэта так. А коли я не могу себе заставить, ну ніяк. Тьома, разом з якою-небудь стравою цибулю можна незауважно з'їсти. Треба тільки поспробувати. Ну не ведаю, ну що таке складано полюбити те, що не любиш. А ти почни уживати її у їжу потрошечки. Призвичаюся, і цибулька тобі смачно і буде здаватися. І ще треба бути удячним той їжі, яку вживаєш. Тоді вона пойде тобі на користь. І ніколи не треба їсти праз моц. Усе необхідно споживати з добриньою, щоб бути здоровим і жвавим. А яшчэ з дабрынёй павагай трэба адносіцца да гледачоў, бо нешта мы ўжо і пра мульчик забылі. Гэта ты правду кажаш, Тёмачка. Мультфільм, сябры. Паху цибулі ў пакоі ўжо няма, Тёмачка. Можна спакойна дыхаць. А я ўжо звыкнуўся. Тоді, може, з'їсти цибулю? Ну не настолькі, Яночка. Не, я адмовлюся пакуль. А ў наступны раз абавязкова прыдумаю страву, у якую дадам цибулі і паласаюся. Як вам такі план? Цудоўны, Тёмачка. Але ў мяне яшчэ адна прапанова. Якая? Часник? Да гэтай гародніны мы потым дойдзем. А зараз час у ложачкі бегчы. Так, і теплими ковдрочками укриватися. Цудоўных усім сноў. Якія я вам абавязкова начарую. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.